माँ आज खाइबार स्पेशल कौन देखिए एटा कौन चिंगिड़ी चिंगुड़ी भजा सच्ची हाँ ओऊ आलू सन्तुला ହେଇଛି ଏଠି ତେଲ ପଡ଼ିଲା ତେଲ ପରେ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଲା ଫୁଟଣ ପରେ ସୋରିଷ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଓଉ ଆଳୁ କଷା ହେବ ଏବେ ଓଉ ଆଳୁ କଷା ସରିଗଲାଣି ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିସାରିଲା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ସେଇଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଦେଇଦେଇକି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ तो फाइनाली आमर ए रेडी चिंगुड़ी माछ ओ पानी ता सहित पाम्पलेट माछ भजा आ चिंगुड़ी फ्राए ता सहित कदली भजा तो आज पूरा पूरी खाली नॉनवेज ऊपर नॉनवेज माड़ तो आपको जब वीडियो भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करा भूलिए नहीं थैंक यू।